khona umunye umuntu othola ukuthi izinto njoba zenzeka kuye zilukhondolo olubuya kubazali bakhe. Ake ngifanekise nowadays abantu ngenxa yemfundo baze bathi ukubeletha ngomthungo it's more safe nano yizo lento leyo bathi then ukuyibelethela and all the stuff, but isinto sakithi besithi umuntu kufanele ukuthi enze njani azibelethele. Oke kwenzeka iphutha lokuthi wasikwa bekuba khona isilwane esithathwayo kuyoshoshozelwa kuvalwe le yanto ikhuzwe kwabadala ukuthi ayingaphinde yenzeke, ngoba umuntu wesifazane oke wasikwa nezingane zakhe automatically ayitholayo zonke ziyasikwa, le yanto iba yicase ukhondolo bese ihlala njalo lento. Ngamanye amagama ngifuna ukuthi ke siyibuke ukuthi ezinye izinto singayibuka la uthola ukuthi isisusa sikho la isisusa sisemuva, lento kufanele ukuthi iqale iyovalwa emuva. Kukhona ezinye izinto kufuza ukuthi zivalwe ngokuthi nje umuntu akube khona uxolo olenziwe emuva ngoba kwakukhona umkhubo othile owenzeke emuva. Therefore izinto ezinjalo ezinye zibalulekile ukuthi zifike zihloleke phansi ukuthi imbangela yala ngakuba ila noma isemuva noma okunye uye qobo lakhe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha bahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe sakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela